Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silian sang puya Mizoram cheng meitei hruai tu ten Mizoram an thla amuang ti larsap Dr. Hari Babu kamampati an shil leng pui airport in rel bolna le ven himna chungchanga thupai mo sang sang tengai tu inimin khan chief minister pujaram thanghovin thutkhom ani G20 agriculture ministerial meeting chu voin hian Hyderabad a tran ani don cyclone paper joy ma chon turin Gujarat chon kongsong sangin ma ala Mizoram cheng meitei mi puit ayo in an hruai tu ten nimin khan ras bhavana larsap Dr. Hari Babu kamampati an koma tun hnai Manipur boina chu thinnu taka puyan ti thu soin remna le monna om thuai theinan andu sak thuan soya heti la hian remna le monna du Mizo mi puita zinga an cheng chu vanai ni tu thu soin an thla muang ti an soya tun hnai Mizoram sarkar ho tu te waime ho tu te le zirlai pol hruai tu te an biak to thu te an tong kam chuak le anodon sundana te an thamon thun soi ani Mizoram meitei welfare ho tu te hian Manipur state arang theng bera remna le monna om theinan president ne na angen an siama an ngen na hi lekha ziakin governor chu theru sakturin an ngen ani Deputy Chief Minister puton le chu nimin khan khual khuwa tanga damlo le om pui tu adu opiang ta na thlenna tur khual buk patient attendance shelter PAS khozol din tharveng a hong Deputy Chief Minister chuan damlo le an mani om pui tu harsana tokte thlenna tur hmun thatak khozola hloting taka buat cha ani le man thei tur hon felani ta chu lom amati thu soya asangna turam pe tu sub headquarters MHEP khozol chunga lom thu soya district thar ni nuwa khozol district in masona mel thara muthin chu lom omati thu sen hengte district in ken zel ani a district no pangte nima sela ma an son cho zel hi alom om hle ani ati puton loi chomi puin an in man trom vantlang building le mungrote a chadu de big ni a hria thu sen mi puite chu vantlang thilte nei tu thinung puchunga enkol turle dim thiam turin a cha a khopui ti thiang him le von fai kong khozol MHP pin than sataka an tho thin chu fokomati thu sem MHP roi tu chu ko fai le kho thiang him ni zel thei tura fai no kong amla chunjom zel tu le ma roi tu ni chunjom zel turin a soma patient attendance shelter chu khozol district mi puile amamo tu piang tem tangka takan man the nana du sangna hanin hong ani patient attendance shelter khozol hi UDMPA noya Din Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission DAY NULM Fund cheng no sunga pathum singthum sanga le samko senga sakni in September ni som pathum sa ni somni pat khan bultan ani a sub headquarters MHP khozolin amun turam an pek ba ka building sakna in thoka indem na siam angin enkol chunjom zel na poyan thokdon ani nimin ve khan deputy chief minister hian chongkai le kho hai khuwa sap thei ching tu te hna sap thei zamna tur GI wire sema chongkai khuwa hian GI wire quintal zathum somthum a vine roll zeruk somruk cheng no somthum na singthum man sem chu ani a heng GI wire te hi horticulture department ne IFET focus convergence noya malak na ni in hamchana dong tu zale som te hna semani a kho hai khuwa chon GI wire quintal zathum somthum pathum a vine roll zeruk somruk poruk cheng no somthum pathum na singthum man hamchana dong tu miza som pakhathena sem chu ani heng GI wire te hi horticulture department ne IFET focus convergence noya malak na ani leng pui airport in rel bolna le ven him chungchanga thupoi mo sang sang te ngai tu in min khan chief minister pujaram thanghovin CM conference hall a meeting nei ani meeting a hian kumin February som pakhat chief minister kai shruna noi meeting lo nei to le April som palia Ministry of Civil Aviation Secretary hova meeting lo nei to bozuin le mabak laum te soi hovani a chungzinga chon lengpui airport hungna siam tur chungchang le survey ne chungchanga malak na te security bungro thom thatte CCTV system ti changklun te postchen khata thok tu in dalo na chungchanga malak dan te training pek le thupai mo dang soi ho ani hengba ka hian Mizoram chimlama Greenfield Airport siam tur chungchanga malak na te tuire airfield siam that le mun sang sang helipad te ti changklun chungchang te soi ho ani bok he meeting a hen chief secretary Dr. Inu Sharma le finance GAD home DPNAR revenue civil aviation le department dang atangten an ho tu te an tel ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs changtu minister Pukel rin le chuan DRDO conference hall a kolosip khochunga department office sang sang ho tu te min khana kom minister chuan district ti mason na thata ka kalpui tur chuan sarkar thokte in kara in po na le thona tha au ma poimo thu soya mason na
in Khairol le mu malzok om theinan hetiang in mu khom na hi bot sai fo tul thule office sang nan na thote anin shet pui to na poimo thu soya sarkar na thokte chu mi pui ta na rong bol tu kun thok tu tele khosak khar sa jok te choi kan tura mo phuna poimo tak tak chel tu te an ni ti shreng turin le molang na rin tlak chau kal pui thin turin cha a an na thona le an molang na te chu midang ta na mal sun thlen tu ni ngei turina fui bok ani Kolasip ko chung office sang how tu te ministerin akom na hian in saktran puina pek chho dan te boklang substation panna kong thom that ngai poimo atul thu te mi puin tangkai tak an man turin hun sanga fair price shop satura malak dan tur te soi hawani a hrisela ti mason na konga program sang kal tanga malak na kal puyani dan te ele barin to del tura bu thaile ran hu konga malak na talan ani bok kumnga chunga department sangin ma an lak to dan le an ma chopte tarlan hun man ani lunglei additional DC pulen sang zola chak chho khovin min khan lunglei district deputy commissioner thokchu ten Aizawl refugee camp antlo Aizawl VCP pu ar vanal mona Aizawl refugee camp shwaidu te pu munzalian pu boy kunga puram engmoyele midang ten odong sungin refugee camp din huntlang pui an rel boldane an mamole har san te chipcher taka soi ho ni in kem shwai du te hian an mamo te no thena kem hun ma te an fang ho ani Aizawl lunglei atangin kilometer som pathum vela hlani a nudin hmuna refugee camp pa hian mi zare pathum chung ko za samret pali an cheng meka January som panga san somni pani atang khan he camp hi din tran ani Chanchinthar hi akaswani Aizawl tanga puan ani G20 agriculture ministerial meeting chu voin hian Hyderabad a tanan don nimin khan in mu khomatel tur palai te hi Samshabad International Airport a lo mani a G20 agriculture ministerial meeting ni thum auto ne in juni som pasri thleng nei tur ani he huna hian G20 member ramte ram som bik tele international organization trangin palai zat ni chuang an kal khom dona ram sang agriculture minister tele international organization director general te antel don ani voina ni khatna hian Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Kailash Chowdhury chuan exhibition hong don ani cyclone biparjoy mason turin Gujarat chuan kongsang sangin in bot saya voin tla darli hian cyclone hian Kutch district a Jakhau longchon mun athleng don ni hriatani a cyclone tak atle don awang hian Indian Meteorological Department chuan inraling turashetina red alert ati chuak ani tilai hian district sang atangin mi singli sangseri chungchu mun himlama son chu anni to ani Tamil Nadu electricity le prohibition and excise minister Senthil Balaji chu poisa charel thu boya jun somni pariat thleng judicial custody om turin session court chuan arel heti irwal hian court chuan adam lo na wanga damdoina in court chunjum ero aphal saka enforcement directorate chuan Senthil Balaji nimin pia lama khan darkar sampuruk chuang an chin nuwa nimin jing khan an mana a oma na nei wangin damdoina enkol zui ani Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin ne thopui te chuan Senthil Balaji damdoina nimin khan an thlo ani Prime Minister Narendra Modi chuan tun pathiani jun sompret hian akaswani kalthangin mi puite na thu soina man ki bat program mangle dona tun tum hi episode zale panina turani a pumodi chu mi puite chu an ngai dan te thokhom turin soma Twitter a thuda pumodi chuan khula tuiten an ngai dan an tho thin chu lomamati thu soya namo application mangin andu zong an thlen the ti a mygov phone number pakhat pariat bial pakhat pasari pariat bial be in an o an tho the bok ati a pakhat pakwa pani miss call semin message manga link thona an ngai dan te an thon the bokani ati Chanchinthar certi top na na tlang pui Mizoram cheng me te shroi tu te Mizoram an thla muang ti lar sab Dr Hari Babu Kamampati an shil leng pui airport in rel bona event himna chungchanga thupoi mo sang te ngai to in nimin khan chief minister puzaram thang hoven thut khom ani G20 agriculture ministerial meeting chu voin Hyderabad atana ni don cyclone biparjoy mason turin Gujarat chon kongsang sangin ain bot sai chu ti jong chu Chanchinthar kan pon thai chu ani